iddoo tana singarree malee isaa baate miidiyaarraa sinjirtu lafaa sinjirtu haram gorte sa jinnii si fuudhe moo maal iddoo tana haram gorte bariyaa halaal keenya jidduu tana yaaboo Osman deemuutiin wadaaja tokkorra dhaabbadhee wadaaja san jira akkasittiin ammaan tana wadaaja san finnee baanee bar wadaaja aboo wadaaja amamuu eegalteetiin akkamit garte garuu tanani dekkatti dheeyte na dhibe allaatti samira garte moo kalloo lafa garte akkami wadaaja dheeyte moo shurufkaala feessisee ajaa'ib aboo si haala feeysu halaal kalloo fi lafee maal naasoyta kanaan samirratti eegaan wadaajni nan seene wadaaja rabbiiti hayi na yaamaniirtiin dhaqe boo maal haasoo kon gurbaan hayi bariyaa ajaa'ib keenya dhaquun keenan dhibne ragguu dheeytu shamisaan keenya akkuma laflaf jaaggoo karaatti deemtu maqaa manaa hin gasseerke mooyyee jimaatti dhoottu furattee jechuu kiyyaa hogguu dheeyte qaasoo distichi eedduu harka sarraan kutin jimaa osoo dheeyte jechuu kiyya jenne sattura dhibee bar aboo yaa halaal na aarsitee kaate ati wadaaja kana mala feesan qofa beeyta kun bar wadaajni wadaaja rabbiiti wadaaja kadhaati wadaaja laal warri quraana qara'e bichaan warri quraana buusee quraana rabbii qara'e bichaan nyaatu bar kun wadaajni bar hayi booduu baati quraanan beektu ajaa'ib akkamin nyaatte aana kun jirtaati aana kun qaraatee duuba anka duraanuu waan gara kanaatti kaayilii fixee miika qolo allaa kaa hoggaa warri keenya salaatuun ka niin dhagaami caluma jeetiin hoggaa taa'ee wadaajni quraana qara'u anis caluma jee taa'ee ka akkasitti qolo alluma tana qaraana qolo allaa waad allaahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad jeetumaan isuma tanarra deddeebi'a Osman isii tanarra deddeebi'uutiin gama booda akkasitti nyaadhaa jaani akkasitti kaaba obboleessoo qolo allumaanin nyaadhee dhufee bar eega boo baasuma immoo ajaa'iba baasuma immoo teetun jarri warra soddoma quraana soddoma qara'ee buusee qofaan nyaata jaaneeti qolollaa takkitti rakama keessa teessee nyaatte moo harkarra si kutan awwaan sanii kaa kaayilii fixee miiduraanuu useetumaan kaa akkasumatti taa'eetuma qolollaa doggaan qaroo gama boodaa aboo ati jaa quraanan qaraane warri quraana soddoma buuse haa nyaatu kayi gabbeeynaan jaani akkasittiin yaaboo hoggaasan ani yoo gartee quraanni rabbii suuraa 114 qabaa qolollaawadiin nun keeysa jirti yoo gartee isiintu 114 san keeysaa baatee quraanni 113 gaddeebi'e anis niin baajeeniitiin akkasitti kana godhan dabanii akkasitti nyaadde lekkumatti nyaadde boo godhan dukiin firraachi godhe garaa kolkolom bogoddaa ofirraa baafta ajaa'ib boodas laaqaa teetiin gaamma laaqaa keeysan min duraanuu afaan keetis akka udaan keetti aja'a ish maali finne dubbii xumurre ganaa wanni ati deddeebitee darsa keechi deemtu maal finne akkasittiin quraana rabbiitiin nyaadheen siin jee eeka maali wanni ati garaa deemtu dhaabiin magat as bira dubbiin kuchiisin